Omushango ogu kwemereza ekitongole ekya Electoral Commission okuteekateeka akaruru ka Scientific Elections kotetiireho 2014 okureba yaba guhurra ninga bakagubinga. Bitu bo abatabarize nibagira ngu omushango ogu kubaragubinge nibaza kweyongerayo bazo mu kote ya higuru. Esaziroho ntingu Electoral Commission esabira obwire basobole kuba nibafayiringa nokugamba okugaruka mu kwabo kandi naitwe aba lawyers baita ba Kabega Kenya Company Advocates nabo bani babagamba bayi ebiro abiri nabina basobola kuba bafayilingire okugaruka mu kwabo ekitongole kya Electoral Commission kimazire koraki kufayilinga. Dr. Dean yagira ngu zimwe hanshonga ezibatira mu koti kwemereza akaruraka no kugira ngo akaruraka nakahenda obugabe bw'abantu na munonga abo abatarukureba abatarukuhurra otiriho nabo abarikwenda kureba omuntu wabo obu barukuhagira. Aha cyo kutera n'umushango gwe no gwa Joseph Kabureta kugira ngo baguhurre hamwe yagira ngo tikine mu buzu bwona ngo hatabayegita nabaza kugira aho bahika. Well, the reason why we went to court is to stop the Electoral Commission from implementing the guidelines in respect to elections. Thus, the application sought to stop the Electoral Commission from implementing that guideline. Content yeri ni yemu tikina buzibu bwona halinyo abokuba objections zone zinaraizingire kote sangire noli Joseph nizo zimwe ziyaraizingire so kyaba kirungi muno koraki kuba nibaguteraniza kandi ekyo nakyo kikutuyamba muno bagamba omunyora gamba gatera ine gakoraki gateigufu nabo kyatabalo yabange ba Kabega and Company Advocates Kabega Kenya hati bakiteranza nabaloya aboli Joseph hati kigenda kuba nikituyamba kandi itwenda kwetereza nokugamba turwane kayamataka so uli kuba netusinga Electoral Commission. Ebe nibyijaho bwanyuma y'ikitongole cha Electoral Commission kurgaye kikarangira enkora ya Scientific Election kuba niyo yakoresebwa omukutera karuru ke 2021 gasha kwa Jimmy Muhumuze.